تماشاوان هێژا پشتی ئێریشا لە حەلەبێ پێک هات وەکە ئیرۆ ئێریش لە دژی شەهبایژی پێک هات. خەلکێ شەهباییە گۆ بە سەدێ ساڵان لەوێ دەبجێ ببوون تەماشاوانên هێژا ji bilî wan koçberên Efrînê yên got ji sala 2018 ji ber dagirkeriya dewleta Tirk û êrişên wê ji bajarê xwe bi darê zorê derketibûn û hatibûn li şehbayê bicî bibûn. Tevî got kampan de bûn lê dîsa ji nêzîkî warê wan bûn, nêzîkî darê zeytûnê û axê bûn bêhna wa pê derdiket. Lê bêvan êrişên got dest pê kirin di yekê meha 12 sala 2024 de êdî pêleke koçberiyê yan jî cara duyemîn êdî dest bi koçberiyê kirin. Xelkên wê derê koçberî bajarê Tebqa, Reqa û kantona Dêra Zorê kirin. Di wê demê de parvî çaxî me gelek nûçe were parvetkirin got gelek kesê me yên vir li gunda hetanî jî malê xwe ji we re vedkirin û ew pêşwazî dikirin. Derdê wana gelekî giranbû ji ber got di carî koçberî ne tiştekî hêsan e. Ji bonekê em vê mijarê bawayekî berfireh nîqaş bikin nûçegana me Sara Hesen niha li gel koçberan e taybetiyên li bajarê Hesekê. Sara demeta xweş be niha salvegera êrişa çeteyan li ser şehbayê ye. Xelkên koçber çi dibêjin hêviya wan ji bonekê vegerê çi ye? Herûha peyama we ya sereke ji bonekê peymana di navbera hikûmeta Veguhêz û Qesedê de çi ye kerem bik? بلاراس دماتا و همو تماشاوان رونایی تیوی خوش به ایرو بدیروکا یکی ماه 12 یکو ایش زحمتی کوچبریا دویمین دست پیکر ام بیجن روخاندنا رژیم بعض دست پیکر پشتی روخاندنا رژیم بعض حکومت وگوهیز یکو ایریشی هر دره کر یکو کت نوا جحلا به دست بکر تا گیشت شهبا شهبا دست بکر تا گیشت در حافره ده همان دمیدن بیجن به ایریش کرنا چتین انگام بیجن چتین گریدای حکومت و گوهز گریدای دولت ترکن گلک ایریش زحمتی گلک ایریشین هوانه لسر گلدانه مشاندن تایبت ام بحثا کوچبرین عفرین بکن ام بیجن عفرین 2018 ده کوچبر بون هاتن شهبا ده قامپا ده جیان کرن ده همه دمه ده به ایریش کرنا حکومت و گوهز لسر شهبا جاره کیدن گلن عفرینه ور درکتن جبر ایریش هوانه گلک ربازن کو نایم بکارانی راستی جی گران بون ایشا هری گران بو او بو کوچبریا دویمین جبو خلک عفرین و یکو کوچبر بو ایش کشاندنه از خوازم تایبت بیجم جی پشتی کوچبریه شخواسی مهه گوری بریار هات بوستندن قافله هات بو کوم کرن جبو کو ایدی گل خوشبن دستلادارا خونمجان خلاص بکه ایرو شخوا دیروکا ایرو گل کوچبر دبه درباسی هرمین باکوج لاد سوری هرمین به اولاد به وکی ام بیجن علی رقا طبقه ایدی کوچبر پیشوازی کرن ده درباره ده ده قافله ده گلک کشتن گلک ام بیجن ده زوستانه ده بو درگوش یک و چه ده بو نو جیانا خوش دست ده گلک ربازین هوف دانه مشاندن ده درباره کوچبری ده ایش زحمتی ام ناس بکن به زحمتی کودیتنا آنگوان بیجن به تایبت داخواز آوان چیه پیمانی کو هاتیه دست بکرن ده هزار نها میوان بمر آمدن او جیبخوا کوچبرین عفرین و شهبانه روژا به ایش روژا کو راستی جنایش بیر کرن گلک ایریشن هوانه قریج سر عفرینه و شهبهات دست بکرن دی درباره دم تخوازن ها جم میوان خود دست بکن ها ایریش کرنا حکومت و گوهز بهاتن حکومت و گوهز
يعني دخواست چاوا سیاست کی چاوا بده مشاندن به تایبت گل به قرکرنه را در باز کر اون چاوا کید بینن ام وقت قال عفريني بلكي هفو صالي 8 سال تقريبا 7 سال من شهبابون وصالة كيجي ام لفدرينا ام يعني درباس فدريبون بخو يعني تفرقي و نظامي عجار و ايكافن تنا يعني وك يعني چه كارك هبه يك ددي دسياكي تمام دكي يعني عينا وانا كيبو اري حكومتي سلف هبو ام وك يعني قال لي عفريني ام الشهبابون يولي كي دو تشات التركا ايرشي ما ذكر او يعني بسلاح او بسلاح جران داري روجونا هبو 7 سال بل كاملو داريبون روج يعني شهر لسر ما هبو يولي دندوجي دولتي سوريا نظامي شويه وانجي يعني حصار السري ما تشكر بو تشتك نا چه ندبو درباسي اندري شهبه ب 7 سال كاري ما بويتوني هات كرن فجاه انجي ايرش با حكومتي عجرنا كهيرو او دكي جدل بدو دس بيكر وشاركر ام جي در دوري ما هر اتجاه دا هيرش لسري ما هات شيكرن ام دور دا حصرين باتفاق ام دركاتن يعني ام هاتن لسارك ايهانا پر هات شيكرن پر انسان راتل درخستن پر انسان اجبار كرن قو بفتل عفرين جينا او لا يعني جي اكي انسان قد عفرين دهيرو جيان دكن جي تشاتانا قد قريداي دولتي تركينا تعليمات خوش دولتي واستخبارات تركي ميتاد قرن يعني فايسان دارن باي اتهام دكن يعني ملات عفرين رنزانم راني خا ملات مدني بون بنافي باي اتهام يعني سلاح كي تشادكن هندري وانا ولا كي بارتي تشادكن وداري بيدقرن ايهانا دكن وكوتاك دكن قتشتي دكن وكاسد عفرين دام كون بيجن قدوري تاقد كرن اي تشت بسري تاكرن وهيرو ام دبين انه حبسي راعي هيا حبسي كلسي هيا تجملتي ما كاتن حبسي وبلكي عالمك جي دبيني يعني عالمك جي دبيني تشتيد عفرين دو تيكرن بس شمو فو عالمو بيدنجا يعني شمو بيدنجا يعني هيرو دولتي تركي تشكيدك عالمك زانه سوري خراكرج بن سري دولتي تركي بن سري تشات التركادا بن اخوان مسلمين تشتي جو ام نازكن اف سياستكو لسر قال ددام شاندن او بخو دخوازق قال دقركرني ده تمي قال كوچبر بك يعني راستجي ايشاكو نايش بيركرن او رتلكو ام بيجن شهبا درباسي ملي طبقه دبه امينها باري خو بدن جمي فانا خويدن نها دماكو حكومتا وجهز درباسي سر كرسي خود به انگام به دستلداری گله گوهارتن و گوهارتن چه دبن گله که ام بیجن ایش علم ایرو رو گلین کو کوچبر بونه یعنی کامپا ده جیان دکن گله کو ده سکنان ده دبستان ده جیان دکن راستش جیان کی گناه گوتن هلوستا و پیاما و چیه دخوازا و چیه ام وقت ملاتي عفرين روجا دركتني شهبة براستي بنريني مبه تنا توصف فيرا تنايا جبر قد دمي دجارة ببه كجبري جراند به دمي دجارة حكومي سر هف بكي وتب أولاد جيان بكي وجاكدن إريش سر تدواري وتب جاكدن كجبر ببه براستی گرانبینا و پر ایشه و پر جبرگوی از دبیم تزمان نکنه و تشتی وصف بکه و ایشه دزکی مادا و ماده جیان کری نکنه وصف بکه راست پشتی ام درباز جزیره بین بریارا قصده بی جبرگو دمی ام کتنه کجبره خواستن مدورده تنهایی بکن ما ملت دورده قرکرنه را درباز بکن وک ساحل و وک سویدا و وک دردن تیدا چه دبه لی اما قصده خوگشت گل عفرینه و جور اتفاقیات چه بین گهگر چه بی ملت با اولاد درباز ملی جزیره بی راست ام سپاسیا و تشتیجی دکن جبرگو خودی مهانه خودی مدار کتن و تدید ده آزداره
عقد هات امضا كرن على اساس دوای عقده دا بندك جوه بندنا کجبر وگرن جیاخا پشتی احمد شرع جولانی هات سر کرسی هفتشتا هات شکرن لمخابن هاو تشتا تنفيذ نبي حيانها رغمي انه تدي ام در بازی زوستان جی دبن در باز چهلاجی دبن ملت دبستان ده هيا د چادر ده هيا د سكن نا اولاد هن يعني براستی ایشی من لوداره پرگراند به جبرگو اره رخ اداره ذاتيه الكلاك ماسكني امن كانوا بتجارك بحقي وانا اي جوتن بكن اما كاني انسان بدن يعني الكلاك في ملاتي بس كني انسان دبي اما ما في مروفا ببارزن كاني هاو انساننا بتجارك دارنا كاتن عقدات مذاكرن دوا بندنا دا دي سازه على اساس ملات وغار جواري خا ملاتي عفرينه وغريسبي وسري كاني كو حيانات يك جوتن بجناهاتيه بل تشتب جد آنین جی شین دا خرق کرن او عقدا خرق دکن چما هفتش تایید چه ببه یعنی عجب ملتی عفرینه نه ملته نه انسان جی حقی وانا انه با اولاد جیان بکن لی ام بانگوازی ما ام هرو سر قناطر و نهی ام بانگ دنیا کن و بان قال خب بري جو قال ما الأوروبا جيان دكن ملاش بو ملاتك عفرني دار كافن سربيا جبو ملاتك سريكانيا وغريس بي دار كافن سربيا ملا حرتم شلاكيبن جبرجو لفدارك يمكن جنودن ما يمكن قوتني ما ناجين حردارك ايوان بحردارك يجين جبرجو هاوناد نوف أوروبا ذا جيان دكن وجبو داري على أساس حقوق إنسان هيا اما مخابن لحقوق كردا بتجارك تنايا خاصة قال كرد جبرجو امدی صابین دمید دجار کجبری پرگراند به ما دو باوی خود جنازه وان لشین خواهشتن ما جنازه زاروک خلشین خواهشتن ام برید راست اهانت هاتن به تایبت جی حوالت جن كد ما بريدة دساكنان و حر قوتن بجنة بتشيك بكي وجنة تنهي بكي بوان راهات قوتن جنازة البيشي ملات هات شاوتاندن جبو ملات بطرسي جبو ملات نزون بيت شبكي يعني خاصة ترسك دلي ماذا جيان بكن خاصة ام بويت ترسي بعيشن لأما إرادة ما خورته ام وقال عفريني وقال زيتوني تناس كرن إرادة ما خورته نكونين هاو تشتاد دلي ماذا جيان بكن بعيشان دانا نكونين هاو تشتا اري راست يمكن ترس مارا تشبي ام نكون ويت تشتعين كاركن جبرجو ام انسان داميت تشتن وهوف دبینه لب يعني هالبد ترسي تارا شبابي لأما هاو ترسي دجمن خاصتي بمارا شبابي كتشي نبي. بله شخو ما پیام واجیرت راستی جی جبو امبیشن اتفاقیه که هاتی امضا کردن بتایبت حکومت و گوهز و ارک خواب بینه امنها در باسی جمعی خواهد بین ام تخوازن بکرد پیام و چیه و چه دبیجنش حکومت و گوهز یک اونها پیام ده آداره امضا کری حتی ناتشک پیک نهاتی و رغمی اوقاس ایریش و زحمتی ام تخوازن بکرد پیام و بگره برای خیراتنا رونایی تیوی دکن ام دخوازن و پیام او ده آزار دولتی سوری به جهوینه بس اما به جنینه هر حواله ما دان کرنک ویرا چه دبه ما تاور در بکه اردوغان بشار عراده به واره بامن داره باگنده تعلیمات انقره دبه تلف داره تعلیمات انقره تلف داره سریمه دمشینه و ام جی دبین یا هبین یا تنبین و دخوازه ملا علاقات خو جا انقره قد که او پای سوری نه پای انقره نه رئیس مغفره نه رئیس مغفره سوریه گه اردوغان گه حکام فیدان گه مسئول ترکانه هر جاری که وارا ببین وارا بداره و تعلیماتش بداره بگیرن ام تعلیماتش ام بخو ام اهل سوری نه و ام دبین ام دیسا دبین اهل سوری علوی نه ام کردنه ام دروزینه ام دبین یکن بس نه اونا نه تم به خود کن دبی ام سنینه و ام نظام چنه هانا نامشه هانا ام قبل نکن و جرکی ام جعفری جدار کتنه تو بتوینگی خو لسر ما ناس کرینه
خاصة منطقة ترفعتي توب لسر ما نسكنوندن اجرام تم هبين مدني زوروك تم دهاتن کشتن هاتن قتل کردن یبو تشتگو از ناس بکن راستی جی دنیا تفت دید کو اوقاس ایریشن بهوف لسر گل باکور جلات سوری دانا مشانده بتایبت ام بجن لحرمین عفرین و شهبایه راستی جی ایشیه چقاسی گو مرا بیجی جی برکی مرا گوتن نکاره ifade بکله هر هیویا کو راستی جی دریا و تبلیبونا وره جبو پیاما و ودای درشواتیا گون ون به جیان دکن هر کس اف پیاما و درشواتیا وجه خودی لیدر که اما سپاس دکن و هر هیویا کو وگره کی به اوله و آرام لسر خاک باجار و چه به بله آرس شخوا اف بو پیاما گلین عفرین و شهبای یکو راستجی هر کلی دبیجن چه بکجی دولتا ترک به تایبت ام بیجی حکومتا و گوهز تجاری نکاره اراده گل باکور جلاتی سوری به تایبت اراده سوری گل سوری بشکینه اف هز و اراده جی و هر تم هبه حتی کو ام بیجن وگره کی به اوله آرام و به تایبت ام بیجن پیام ده آداره یکو حکومتا و گوهز امضا کریه اف جی بجی بینه و بکار به راستی جی خودی لوان کوچبران درکوه جبر جبو کو آلوزیا سوری بداوی ببه دوی کو یکمی خالا کوچبری پیک وره درباره وده اشخوا پیام کوچبران اف بو جبو وگره کی به اوله به بگیشتی مدخواست بیاج وره راگینه بله آرس بله نوچگان مسار حسن گلک اسپاس جبوته و میوانته گون باوی کی زندی ج باجر حسک تبدیم ابو ابا گهیب مرا پار بگرن